masi pangal sing aduna maitai gi maming tholaga maitai saraga maitai nupi mayam ama madusu sahi sudriba yumban kaiban bagi sahi sudriba lo na yada ba mawongda maitai nupi mayam ama lai haraufam dagi moi them tawraga moina lawri ba sa si akoi gi sahi 35 sudaba sing dadi masi akoi rate ki chang da moi si yadi have lo na leiri ba ne ba adugum la ba class 8 ta kari ba class 9 da kari ba class 10 da kari ba nupi masa sing da adugum lang thak ba sa moi gi manung da karam ba agenda lei hai ba sa ngasi di khum da ba yara ro maitai gi wena kwai maru oi ba topic ama ai ngasi public ta puthok sa na akoi ngasi press meet asi kaujabani koi united maitai panghal committee na UMPC hai ba manipur gi akoi gi panghal singi oi ba moi committee ama khak hai ba tare masi akoi tholok na khangudra hai di ba committee sina august ki tang kulum doida akoi gi manipur gi governor da amadi DGP chief secretary adugum laba maru mari lene ba bibhag me ama da moina koi letter ama ka pisile ko hai di ba letter si social media da su me am loi thengna ramani masi gi moina piri ba applic kano si da letter si da moina palli ba si kanglei pa kan ba lup hari ba lup si yamna koi gi irang sagat pa communal gi heter yamna puthok pa unnecessary adugum laba thabok yam ama manung da yamna bad intention ga loina na toba du mo organization ama oina moina uhanna ba moina putho e ba sigi mathang da ni akoina masi akoi media gi thong da tawjari ba si ngasi akoina masi right time ne na khalaga akoina thokjari bi maram si kaigino haiba matam ngasi de na sahi lisang sina akoina manung da akoi organization na masi tumin na tawjabani kari gi na tawrino hairagadi akoi ngasi phawbada maitai haiba community ama ngasi malem gi phampakta yamna koi gi legacy amadi akoi gi history puwari ithin gi mi khuding na khangi ba sa ngasi akoi gi ipa ipuna akoi ji ngakpi ram bagi akoi gi kaino si phajana moina protect tawraga thambiram gi damak ngasi maitai haiba khunai ji ngasi leiri bane sugum laba koi gi maitai khunai sa ngak pa haiba sa akoi gi amata ngai da ithau dang ne ipa ipuna thambiram bi ba akoi gi legacy hi mu akoi na nga aga maitai am moina ngasi thamam ba haiba sa masi akoi gi ithau dang ne masi haidra sudum khanga bo pot na bane ba manipur da amadi ngasi gi ngasi manipur hariba akoi gi kanglei pak asa masi ipa ipuna ngami basibu akoi na nga ga pu ba haiba sa akoi gi ithau natragadi akoi ji hingubu gi kari wahan thuk lei dige masi gi wakhalon da akoi na kana gumba amata da ayet pa apan ba pidana kana gumba amata da challenge tawdana ain gi manung da India ki constitution na piri ba within the framework da akoi yamna tuminna akoi gi puruk kan jana bi damak da akoi hona jabane matau karamna akoi gi ise chal sing asibu mitop ta mayum pandana ba makoi da awareness pidana makoi da madugi mangjaba mayam ama khanghandana masi na maram oiraga akoi gi puruk se soidana maki prithvi dagi akoi mutkrani haibadugi adugum lama yamna fajaraba akoi gi wakhalon da akoi isana isa protect tawjana bi damak da akoi na manung da yam tuminna ain kaidana akoi adum yam phajana hotna jarapane masi akoi awareness pi adagidi leiriba problem issue mayam si da akoi na changsin dana mayam da ichal ise sing moi gi thengnariba awaba mayam da akoi mating tawraga la eba ado akoi na tawriba sa ain na yaba mawong da tawba nga tane ba law gi wangmada indian constitution na piriba magi law sa sigi wangmada akoi ngasi phawba thab amata tawjadi ba madugi sab saraba khudam du ne ngasi aina sida mayam gi mamang da putho thamjariba sigi file mayam sine sine sakhi ne masi daleri ba file mayam sa ai amam to putho taragadi nong ma sangane sida file si khoi na ngasi phawbada akoi gi mito akoi gi maitai nupi da akoi gi ichal iche da mito na sagai jatin na daba ari dharma tin na daba mito na kayamung yamna akoi gi ichal iche sing tim sengnai moibu namthak tawraga maitai saraga karamba aron be agenda ro khangde khoi maitai saraga moina maitai nupi sing sa lai haraufam da yam sathi di se ko lai haraufam da moina maitai sara laga maitai gi dress selani haibati maitai malhalaga hai tare ko mai gi looks tagina dress tagina wangang tagina kari tagina punama maming da kari da fake account da loina maitai sara kan da moina maitai nupi mayam ama moina nungsina bagi lang da thuhalaga maitai nupi sing sa moigom da pusinna ba hotnari masine ba khoina yang kanna akoina masi tawdana baina akoina igi palse ngakna baina khoi kekel na masi sei tok tare se khoi hotna duna lakne ba banung da
अदुबु हारिबा यूनाइटेड मैतै पंगल कमिटीसिना अखोइसे लाना यामना क्रिमिनल इनसाइट तौबा अदुगुम लुप अमनेना उहन्नबा मोइना मणिपुरगी गवर्नर कइदे सी थाजलेबा मदुना अखोइना तुमिना तौजरम पोचे ngasi matang chare public ta ngasi ichal iche singda amadi अखोइबु येंगबनेना खलिबा अदुगुम लब फुरुप सिंगदो मखोइदा पारा अमा तमना बिदोंता ngasi अखोइना सिगी फाइल म्याम सु पुथोकचरपने येंगो अखोइदा लेरिबा फाइल सिंगसे सि लीगल गातनी कोसे लीगल गातनी फाइल दि उच्चर रोगे कइनोदि almost masida 49 case akoina hajik thengnabada pokso na ayam bane pokso ni na akoi media chili naw sing khangani reveal to bayate mayam du puthok bayate adum na koi ngasi phawo puthok te ba adubu akoina moida hangjening bo wahangdi ngasi pangal sing aduna maitai gi maming tholaga maitai saraga maitai nupi mayam ama madu sahi sudriba yumban kaiban bagi sahi sudriba ko लो न यादब मौंगदा मैतै नुपी मयाम अमा लाइ हराउफमदगी मोइ थेम तौरगा मोइना लौरिबसे को सी अखोइगी सही 35 सुदबसिंगददी मसी अखोइ रेप की चांगदा मोइसी यादे हाबा लो न लेरिबनेबा अदुगुमलबा क्लास 8 ता कारिबा क्लास 9 दा कारिबा क्लास 10 दा कारिबा नुपी मसा सिंगदा अदुगुम लांग थाबिबसे मोइगी मनुंगदा करम एजेंडा लई हाबसे ngasi di khumdaba yararoy यूनाइटेड मैतै पंगल कमिटी ना मोय ngasi di khumdaba yararoy moy manungda kari agenda lay मैतै gi community sida karamba kari gi karamba anumba manungda aronba agenda lay bano haibase ngasi di united clarify to godobani haibasini basini akoina ngasi media gi thongda koi thamjani bse sida leriba case mayam se yo sida leriba case mayam se si legal ngaktani ko se sina taba akoina khangba सिगुम्बा कोई लब जिहाद मानबा गजवा ई हिन मानबा सिगुम्बा मोगी मनुंगी अरोन बे एजेंडा मयाम से सि खंगकपदगी अखोइना प्रजा सिंगदा मै अखोइगी इसल इसे मैतै सिंगदा अखोइना चलक मोइदा पक्ताक पीदना खोतना तौबा केस सिदि सनी gi मथक्ता लैखरे मोइना मोइथेम तौरम्बा ngamhugdaba matang san अखोइना फाखिबा हाइबा तारे को समना हाइरबदा सिलसुम दैरे तो साइबर क्राइम दे सुम्बा केस याम लैरि साइबर फ्रॉड नातै जादबा फोटो नातै जादबा वीडियो थाजलगा मैतै नुपीसिंग मोइथेम तौरगा मोइना तौगेना तौबा म्याम यावखरेबा सिगुम्बा केस मल्टीपल नंबर दा साइबर क्राइम दा लैरिबा फाबा ngamdaba म्याम लैरि कैनोदि मपालोम दा लैबा मोइसे चेनखिबा मसा खंगदब अदु इतारगदि अखोइना इसागी इफुरुप इसागी इजाति इसागी इसल इसे कन्ननबगी दमकता कंगलैपा कनबलुपना होटनरिबसे मसिबु येकनबा अमगुमना कम्युनिटी अनिगी मरक्ता खोइगी के हाइतारे खननब इंजिन बनेना हाइरिसे कमाइना हाइरिनो मसि मोइ सेंथोक्तबा यारोय सेंथोकदोबने मसि क्लैरिफाई तौबनो मैतै अमा इसागी फुरुप इसागी कम्युनिटी इसागी सिटीजन कंजनब होटनबसे इसागी 100% अखोइगी राइट एबसे मसि अखोइ मैतै अमा ओइना अखोइगी राइट एबा कानामतन मसि थिंग मसि खुद थिंजिलक यारोय थिंजिलक नब होटनरपसु यारोय मसि अखोइगी 100% अखोइगी राइट एबसिनी मसि अखोइना मीडिया मबांग फोंथोकचरिबसे अदुना हाइरिबा ngara moina thagriba same atugumba chithi akoina su moida haigre akoigi activity akoi ngasi ain kaina thabak bu tawge haibase jab chana akoi manipur gi governor chief secretary da kai da koi che loi thajin garake amadi karigumba makoina clarify torokta ba taragadi makoigi mathakta ju koi legal tawgane ba legal gi action ju sab chan lokhakane aduna ai last oina musu ai media gi thongda haijening badi ese maitai amoina akoigi maitai ise isal kallaga akoigi community protect tawna ba akoigi citizenship कन्नन भोनबा मसी से अखोगी सर्वाइवल दा अखोगी फुरुप अमबु एक्सटिंग तौनब होनरपसे मसीदी चप चाना अखोई कंगलैपा कनबलुपना थेंगनगनी अमदी मधुगी दमक्ता अखोई सेम सारगा 100% लई हाइबसे मसी आई पब्लिक की थोंगदा मयाम हाइजे मसी हारे लोसन